Ассаламу алейкум, ардактуу Учкун Медиа YouTube каналынын көрүүчүлөрү жана катталуучулары, амансыздарбы? Бүгүн 2021 жылдын 7 февралы күнгө жекшембе. Биз азыр Кара Суу районунун Мада айыл өкмөтүнө караштуу Учкун айылында жайгашкан Учкун мал базарынын алдында турабыз. Бүгүнкү күнгө болгон жалпы мал жандыктардын баасын билип чыгабыз. Андыктан баарыңыздар биздин каналга жазылганды, катталганды унутпаңыздар. Биз алгач ат базардан жолугабыз. Мынакей достор, саат 8:30 болду. Ат базарда бүгүн ат көп. Азыр биз чекеден сурап тартып баштайбыз. Алгач мына ушул аттан баштайлы. Ассаламу алейкум ага. Жакшысызбы? Атыңыздын жашы канча? Жаңасыбы? Басычы пулу? Я. 130 миң кеми барбы? Бар. Канчага сурашты аба? Артын сурап атат. Мынакей достор, артына өтүп тартып көрсөтөбүз. 130 миң сом кеми бар дейт, жаңасы ат экен. Бул жерде азыр ушул мактанган аттарын тартып көрсөтөбүз туугандар. Ассаламу алейкум тууган. 200 адам бар. Бүгүнкү ат базардагы эң эле бийик ат ушул окшойт. Бою канча чыгат аба? Бою бийик эмес, Тартпадыңарбы? Пародасы эмне мунун? Данчак. Данчакпы? Жашы кандай? 3 асыят. Улакка чыкканбы? Кече 2-ден ашып 4 ашып. 4 ашырып. Демек улактарды утуп жүргөн ат. Сорундарды утуп жүргөн ат. Жаңы чабы. Пул. Я. Башта минилбеген экен, бирок үйрөтүлүп атабы? Үйрөтүлүп аткан данчак ат экен туугандар. Бою бийик экен. Улактарга 175 чыгат дейт. Меники 170 та, менен чоңмо кичине мына ал. Менде эле бар окшойт а? Негесең? Меники ровно 170 та. Будан чоңураак болду да? 80 чыгат. 170 ошондой да. 70 өдөс экен да. Менен бир аз бийирак экен, 170тен өйдө деп атышат. Мындай буруп көрүңүчү тууган. Пулу канча деп атасыз? 200 миң кеми бар. Сураштыбы? Азы келди. Баштагы базар келген эмессиз? Жаңы эле базарга күн келиптир. 200 миң сом кеми бар дейт. Канчага сурашты патолог аба? Жаңы эле келиптир, пока сурай эле экен. Шикабамбы? Нокаттан керек экен. Мынакей. Төшүн. Алдын өзүңүздөр байкап көрүңүздөр. 200 миң кеми бар дейт. Туган номериңизди айта аласызбы? Айта бериңиз. 777 777 менен 78 48. Кайерден келди бул? Мына Жоштонбу? Учкун мал базарынын үстүндө жайгашкан Жош айылынан келиптир. Мада айыл өкмөтүнө караштуу Учкун Медиа. Номерин алдык, эгер жакса байланышыңыздар. Бийик экен аттын бою. Мынакей. Данчак пародасындагы ат экен. Не, үйргө коюлганбы? Мен алгам да. Мынакей. Элдин бардыгы азыр кызыгып сурап аткан убагы. Ассаламу алейкум досум. Сенин атыңдын жашы канча? Я. Ооба, канча? 2 асыятпы? Учкун Медиа. Пулучу? 2 асыят экен, 120 миң сом дейт. Мынакей. Башка аттарды да тартып көрөбүз. Кайсыны?
Мынакей. Мына ушуну сурап көрөлү. Ассаламу алейкум ага. Туган кандайсыз? Мунун жашы канча? 2 асиятпы? Басычы? 2 асият 120 миң сом кеми бар дейт. Базар канча көтөрдү? 100. Я. 100 сурадыбы, а? 100 миң сураптыр базар. Артынан тартып көрсөтөбүз. Булагы барбы туган? Кирген булакка? Бар. Жакшы эле киреби топко? Үйүрү дагы барбы? Үйүрү дагы. Каерден келген ат бул? Я. Башбулак. Өткөн базар келбедиңиз беле? Таныш көрүнүп атат жата. Ошо өткөн базарда тартканбыз тугандар. Мынакей. Азыр мынаны сурап көрөлү, ушулатты. Ушун менен жыйынтыктайбыз, мал базарга өтөбүз. Кандай укам? Мынакей. Ассаламу алейкум туган. Атыңыздын жашы канча? Жаңасы мен тартпайлап коём. Ооба, сизди тартпайм, мына атыңызды эле тартатам. Жаңа сыят экен, баасычы пулу? 300 миң? Мен тартпайлап коём. Ооба, 300 миң сом дейт мына. Аттын тулку боюн көрүңүздөр. 300 миң кем бар. Пародасы кандай мунун? Аргын? Россиянын аргын пародасы дейт. Номериңизди айта аласызбы? Я. Канча менен? 704 менен? 56. 56 39 25. Мына номеринде калдык. Эгер жакса байланышып көрөсүздөр. Эгер бүгүн сатылбай калса да. Мына аркасынан тартып көрсөтөбүз, байкаңыздар сооруларын. Мына азыр алдынан тартып көрсөтөбүз да, ошондон кийин жылыктайбыз. Мына алдын төшүн байкаңыздар өзүңүздөр. Тагин окаттыкы дейт. Мына тугандар бүгүнкү күнгө болгон аттардын жалпы баасы ушундай болду. Бизде убакыт азыраак, ошон үчүн мал базарга, бука, кой базарга дагы памит ашырып калыш керек. Мал базардан жолукканча. Биз мал базарга келдик. Алгач ушул үйдүн баасын сурап баштайбыз. Асыранчы. Малыңыз жөнүндө маалымат берип коесузбу? Мына ушунун торпогубу? Ооба. Канчанчы торпогу бул? 3-чү торпог экен. Эркек бургачыбы? Эркек 3-чү торпог экен. Мына ушул үйдүн. Бул кайсы порода? Молочный порода. Молочный. Сүт багытындагы. Сүт багытындагы уй экен. Пулу канча мунун? 150 миң сом дейт. Канча литр сүт берет? Канча литр сүт берет? 10 литр сүт берет дейт. 10 литр сүт берет экен. 150 миң сом дейт. Бул биздин экинчи уй. Ассаламу алейкум, таксыр. Тартып кеттиңби? Жок, мен тарта элекмин, эми келдим. Тартып кетти. Ал башка да. Мына уюңуз канчанчы туңгуч мына ол? Мына биринчисиби? Ушул биринчи торпог экен. Ургач окшойт, Ургач торпог экен, ушул үйдүн биринчи торпог экен. Бунун пулу канча? Пулу 130 миң кеми бар дейт. Канча литр сүт бар, аба? 20? Мынакей. 130 миң сом кеми бар дейт ушундан. Мына ушуну сурап көрөлү. Ассаламу алейкум туган. Бул канчанчы туңгуч? Биринчисиби? Эркек бургачыбы? Ургач биринчи торпог экен, жаш торпог. 20 күн туулду жана. 20 күн болуптур. Жума күнү, жума 2 күндүк. Жума күнү туптур, кечиресиздер, 2 күн болуптур. Бул пулу канча мунун? Пулу 100 миң сом. 100 миң сом дейт. Мынакей. Бир аз арык экен, бирок сөөк сактуу экен, Боран чоң көрдү да, ичине кыйналып калдым уже. Мынакей. Базар канчага сурады? 85 миң сом. Базар 85 миң сом сураптыр ушул уйга. Мына. Мына ушул бунаржындан сурап көрөлү. Ассаламу алейкум. Торпогу жокпу мунун? Боз. Бозбу? Жакын боз экен. Башта туган, канчаны туган?
İçindeki üçüncüsü ekan. Puluçu? 95 kami. Pulu 95 ming kemi var deydi. Nake. Nolca? Bunda oşandı. Bu dele boz. 5-ci. İçindeki 5-incisi ekan, jaşı çoğun ekan. Bunun pulu kança? 95 mi? Bu dele 95 ming kemi var deydi. Ekon bası birde ekan, jaşı bölü ekan. Na şunu sorap görölçü hem. Nake. Assalamu alaikum taqsir. Bu qısır bu je boz bu. Boz. Kechki boz o'xshaydi, ha? Qanchani tug'an? 2 o'n tug'an. Bir o'n tug'ib tur. Ikkinchisi ichinda ekan. Buning puli qancha va? 90 ming. Buni 90 ming so'm deydi. Kim bor? Qanchaga so'radi? Eng ko'p. Arqam so'ray. Eng ko'p. 70 qanchaga? 75. 75 ga so'rab tur. Xatolab. Aka. Nol boz bu, qisir bu. Boz ekan. Jashi o'xshaydi. Qanchani tug'an? Жаңа açma. Tuyel ekan pashti. Жаңа açma ekan, boz ekan. Bunun puli qancha va? 100 ming so'm deydi. Jaqinqi boz bu, kechki bu. Jaqinqi boz ekan, o'rta boz ekan. 100 ming kemi var deydi. Mana shuni so'rab ko'raylik. Assalomu alaykum ava. Nol qanchanchi turpoq va? Ikkinchi turpoq ekan, jash turpoq. Urg'achi erkakmi turpoq? Erkak turpoq ekan. Bunun puli qancha? 80 ming. 80 ming so'm kemi var. Qancha ko'tardi bozor eng ko'p? 75 ga. 80 ming so'mda 75 ko'tarib tur. 5 ming oz aytilgan bu adam. Bermedingiz biroq. Yo'q. Naka. Assalomu alaykum. Bu boz bu, qisir bu, sağım bu. Boz yaqin bu. Jaqin boz ekan. Bir yilda jetini to'ydi deydi. Qo'yondan ham oshib ketadi qanqa? Naka. Ichi cho'ng ekan, jaqinqi boz ekan. Bu qanchani tug'an? 4 ta tug'an ekan. Ichida 5-inchisi bor. Naka. Pul qancha bunun? 105 ming so'm deydi. 105 ming so'm deydi. Buna ajında so'rab ko'raylik. Assalomu alaykum taqsir. Bu жаңы turpoq o'xshaydi, ha? Birinchisi. Жаңы açma turpoq ekan. Erkak urg'achi bu. Urg'achi jash turpoq ekan. Chaqan g'ana uy ekan. Buning puli qancha? 65 ming kemi var deydi. Aqcham ozle deganlar alsa bo'ladi ekan shuni. Basidağı arzon. O'zidağı o'sha turgan mol ekan, chaqan. Hazır ulantamiz. Mana shu uyda 105 ming so'm deydi. Nol turpoq ikkinchisi ekan. Erkak ekan, ha? Erkak jash жаңы turpoq ekan. 105 ming so'm kemi bor. 97 ga so'rab turing ko'p. Bermedingiz 97 ga. 100dan üstü olsa veriyoruz. 97 ga berib tuğanlar. Mana shuni so'rab ko'raylik. Assalomu alaykum tuğan. Nol qanchasi turpoq bu? 3-chi bolasi. 3-chi turpoq ekan, 3-chi tut. Qancha litr sut var bunun? 5-6 litr sut. 5-6 litr sütü var ekan. Birinchi mol. Na erkak urg'achi va? Erkak. Puli qancha tuğan? 110 ming dedik. 110 ming so'm. Parodasi qanday bunun? O'zimizdan. O'zimizdan parada. O'zimizdan parada ekan. Nimaga juktaysiz? Bulchi tuğan. Ya. Bu yoqda oldi shu. Ha, sen qancha ketdi? Ha, kechirasan. Naka. Mana shu lag'u uyda so'rab ko'raylik. Assalomu alaykum. Nol. Qanchachi turpoq bor? Ya. Ikkinchi turpoq. Erkak urg'achi va? Erkak turpoq ekan, ikkinchisi ekan shu. Bu sondan chiqqanmi? Taqdala suti bor bu. Pul qancha bunun? 130 ming so'm kemi bor deydi. Turpoq. Ekoteng. Oq uy ekan bunday. Boz uyday, oq uyday, короче. Dag'i jilib o'tasib turgan. Tezqi bor bu. Assalomu alaykum tuğan. Bu qanchanchi turpoq bu? Birinchi turpoq. Birinchi bu. Birinchi turpoq. Erkak urg'achi bu? Erkak turpoq. Puli qancha bunun? 120 ming so'm.
120 ming so'm deydi. Mana shu laloyni so'rab ko'radi. Assalomu alaykum. Bu paroda baba. Qaysi paroda? Galishtinmi? Galishtin parodasındagi san uy. Turpoq qanchasi turpoq? 3-chi turpoq ekan bu. Erkek burg'achi bu? Erkek turpoq ekan. Pul qancha var? Aqchasi 150 ming so'm deydi. Pul süt bag'atında bo'la boshladi. Süt bag'atında ekan. Qancha litr süt oladi? Oho, 15 litr ekan. Bunaqay ishemesеңіздер, желінін байқап көріңіздер. Ne dedik ki buydu? Ha sen. Qanchaga turadi ava? Surat deydi. 120 da. Бұл жақта да бұлда галштин ұқсайды. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Бұлда галштин бе? О. Черный пёстор дейді. Наке. Бұл азыр боз бұл, қысыр бұл, сан бұл, қандай? Боз. Боз бұл. Қаншанчы içindегісі? Üçüncüsü кен, içindегі. Боз екен. Нақта парода бейік. Бұл нақта парода кен білініп тұрады, шкаф кен, да? Бұл қанша мұнда? 130 мing kemi var, ha? Kemi var. Жақынқы боз bu, geçki bu? Geçki boz. Geçki boz. 130 dediniz mi? Evet, 130 ming so'm kemi var deydi şunu. Pazar qancha berdi? 100, 105 veriyor. 100, 105. 105'ten ötüp tur paka. Qaysi kanal? 3 kun media. Nake tuğanlar mal bazarda жалпысынан бағалар ушундай. Уй базар. Азыр biraz жашыраак кунажындардан береконду тартып көрөлү. Мынаке базардан өзгөчө бир сындуу жаңачма уйду уйга түшүп келип калдык. Бою бийик экен, сындуу экен. Туган мунун пулу канча? 100 ming so'm kemi бар дейт. Бозбу кысырбы азыр? Кысыр экен. Боз деле болушу мүмкүн, а? Күмөн, а? Белгисиз экен, бирок кысыр деп атышат. 100 ming so'm дейт. Бою канча чыгат? Бой бийик экен, а? Негизи сындуу экен да мындай. Бой бийик уй экен. Алып бакса өсө турган уй экен, а? Мынаке тугандар. Мына şu uy 63.500 so'm, 63,5 ming so'mga satылып турган базар. Экини туган экен. Азыр турпол жок экен. Мынаке тугандар жаш кунажындарга дагы өчүрүп келди. Булар канча жылдыктар? Канча жашар аба? 1 жаш. 1 жаш. 1 жаш, а? 1 жаштан өткөн, а? 1,5 жашар кунажындар. 1 жаш турпок болду. 1,5 жаш булар. Булар бозбу, кысырбы? Кысыр. Кысыр болса керек, а? Кысыр экен. Пул канча аба мына олордун? Эконун 55тен. Эко 55тен дейт. Булар деле жашы бирдейби? Булар жаш чоң. Жаш чоң. Бирок булар деле жаңачма. Булар канчадан аба? 60-65тен дейт. Жашы бир аз чоң экен. Бул 55тен. Алем бул 60-65тен дейт. Жалаң жаңачма кунажындар экен. Мынаке тугандар, уй базарга бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Биз азыр Бука базарга өтөбүз. Мынаке Бука турпок базарга убакыт келди. Ассаламу алейкум досум. Бул эркек турпокпу? Канча айлык, канча жашар? Жашын билбедим ака. 1 жашындараак бер ага. Пулу канча мунун? 58 ming so'm kemi бар дейт. Булчу. Ассаламу алейкум туган. Bunun жашы канча ага? 1 жаш. Тартпайм. 1 жаш. 1 жаш турпок, эркек турпок экен. Канча? 60 ming. Ha? 60 ming so'm kemi бар дейт. Мынаке.
Assalomu alaykum ava. Bul erkek turpoq o'xshaydi, uning yoshi qancha? Bilmayman. Bir yaşındaroq beradi. Pul qancha ava? 12 dem. Ha, 12 va. 12 ekan. Mana shu turpoqlar so'rab ko'raylik. Assalomu alaykum ava. Buning yoshi qancha? Bir yaşar bu kadar. 1 yaşar turpoq ekan, erkek. Puluchi? 55 bin. Puli 55 ming so'm deydi. Elleri to'sib yaxshi ko'rinmayadi. Uchqun media. Mana shu turpoqlar so'rab ko'raylik. Bir odamni o'xshaydi bari. Assalomu alaykum. Bari sizniki o'tgan. Bardimi? Qaysi parada bular? Qozog'istondan kelgan, Rossiyadan kelgan, ha? O'shol jaqtim parodalari. Qozoq, O'rus parodasındagi turpoqlar ekan. Yoshlar qancha bulardan? 1 yaşarlar var. Har xil. Minimum 1 yoshdan o'ydi. Mana bu jag'i yosh turpoqlar ekan, bunday cho'ng'ayib ketaveradi ekan. Erkek urg'acha aralashib. Bor erkak. Bordiq erkak ekan. Sizlar qayerdan olib keldinglar buni? Qirg'izistondan. Ha, Жаңалайданмы? Мына Жаңалайданла келиптир. Учкун базарына жакын жерден. Пулдары канча мунун таксыр мына? Жаштары канча? Кичинелери канча? Мына буягы 52ден. Мынаданбы? Сен каяктасың дей? Мына ушул карадан бул жагы 52 миң сомдон дейт. Бул жагычы? Мына 68, ал жактары аркы. 68 дейт. Жана андан жогору дейт, мынаке. Күнгө чалыш атат, азыр бул жактан тартып көрсөтөбүз, мынаке. Мына кас-катар тизилген турпоктор. 1 жаштан өйдө. Мынаке туугандар, бардыгы bir адамдык экен. Азыр бир аз чоңураак 1,5-2 жашар букаларга барып тартабыз. Бул 1 жашар турпок экен, эркек турпок. Бунун пулу канча? 70 миң кеми бар дейт. Мынаке. 70 миң кеми бар дейт. Мынаны сурап көрөлү. Ассаламу алейкум тууган. Жашы канча мунун? 2 жаш. 2 жаш? Ben tartmağım. Ооба, 2 жаш экен. Пулучу? 65. 65 миң сом дейт. Бирок жаш көрүнөт. 2 жаш дейт. Сиздики чаба? Жаш канча? Бул деле 2 жашпы? 2 yaşta толду почти. 2 жашка толуптур. Бирок чакан көрүнөт го. Багыш керек. Чакан экен, багыш керек экен семириш үчүн. Пулу канча мунун? 60 миң. Kamı var sura. 60 миң кеми бар дейт ушунун. 60 kamı var. Азыр бир аз чоңураак турпокко жогорулайбыз. Ушул экөөнү сурап көрөлү. Кемиңиз тууган? Ассаламу алейкум ага. Жаштары канча булардын? Yaşları 1,5 yaşlar. 1,5 жашар турпок. Бука экен. Экөө тең. Мына. Kandak kaydatta bu ne? Пулдары чаба? Балары. Ağlar 65 bin. Балары 65 миң сомдон дейт. Ал эми бул буканы жашын билбейт экен, 80 миң сом дейт. $66 миң сом. Канча дейт? 66 миң болуптур, туура эле угупмун. Сиздики канча тууган? Жашы. 2 bin diye. Баасы 72, жашычы? 1 жашар болу эле экен, 72 миң сом дейт. Мына ушуну сурап көрөйүн. Мунун жашы канча тууган? 1,5 жашар экен. Кайсы парада бул? Российский Герафорд. Жашы канча мунун? 1,5 жаш. Пулучу? А.
90 ming so'm deydi ақшасы. Бұл 2 жашар бұқа екен. Басы 95 мing so'm deydi. Қаншаға сұрашты ава? 90 ming so'mға сұрап тұр шыны. Туған жашы қанша мұның? 2 жашар. 2 жашар бұқа. Пұлычы? 100 kam vardı. 2 жашар бұқа екен. 100 ming so'm кемі бар дейді. Олар 2-3 жашар бұқадай көрінеді екен, бірақ торпақ екен, таластың пародасы дейді. Таластан келген бе? Пұлы қанша бұлардың? Біреу 85, біреу 90. Çoğu 90, кичине 85 ming so'm deydi. Мынакей, чындыгында бийик-бийик, мындай парода уйлар экен. Торпок экен. Бирок чоң бир 2-3 жашар укадай көрүнөт. Бирок арык экен, бакса семиргидей. Баланын пулу эч ким пулуна жетпейт. Пулу жетпейт эч кимде. Ayıttı mı açtı? Teke beni süzüp atat tuğanlar. Tekenin bası kança tuğan? Bası. 15 ming so'm? Kaçağa veresin? 15 ming so'm deydi. Assalomu alaykum tuğan. Bunda echkiler Qaysi kanal do'st? Uchqun media. Mına ol echki qancha so'm misoli? Süt eşki. Süt echki qancha? Onu az o dostum gelsin aytat. Tuğan 7,5 kam orada. 7,5 deydi. Jeli berem normal. Mınakey, süt echki 7,5 ming so'm deydi. Mına ulaqtarchi? O şerigin kilo sen nasıl biliyorsun? Serkeler var 8'den kem var. Serkeler 8'den kemi var. Bunda eşki 8,5 tuyunda kalan çok eşki. Boz echki, cho'ng echki ekan. 8,5 neyse 8,5 ming so'm deydi. Mınakey tuğanlar, жалпысынан echki. Echkilerin balları ушундай. Азыр эми кой кошкорлор көтөлү. Мынакей, бир коро козулу кой экен. Кайсы парода булар туган? Өздүкү. Өздүн кыргыздын жөнөкөй пародасы экен. Жалдан козулу койлор. Жаш козулар, эркек ургачы козулар. Erkek urgan çarılır. Аралаш. Мына канча күндүк же канча айлык мына чоңдору? 1 aylık. 1 айлык. Bol elek bir ay. 1 ай болуп боло элек. Баларычы туган? Balar 20 kem var. 20 ming so'm kemi var deydi ошол. 1 айлык козулу койлор. Тиштери канча булардын? 2 тиш, 4 тиш койлор экен. 20 ming kemi var, ha? Буга чейин канчаны саттыңыз? Канчага саттыңыз? Бир экөн саттыңыз да? Канчага кетти? 1 кетиптир, 17. Ал деле 20 эле башта. 20 ming so'm деп 17ге түшүрүп бериптир. Бирөөнү сатыптыр козулу койду. Козулу кой беле? Рахмат. Мынакей. Мына кошкорлор сурап көрөлү. Ассаламу алейкум. Кошкорлорбу? Тиштери канча жаштары? Козу. Козу кошкорлор экен булар. Басы канча туган? 15'ten bahsediyorum. Эки тең 15-тенби? 15 ming so'mдон кеми бар дейт. Сиздики чаба? Канча тиш булар? 2 тиш кошкорлор. Басычы пулу? Я. 30 mingde. 30 ming so'mдон дейт. Кайсы парада? Кисар бар? Кисар дейт. Kaplama yapar. Deneler Ошоларды дагы сурап көрөлү. Ассаламу алейкум, булар коз кошкорлор окшойт, а? Пулдары канча булардын? 12денби? 12 ming so'mдон дейт ушулар. Ушулар сурап көрөлү. Ассаламу алейкум туган. Кошкорбу бары? Канча тиш булар? Kozu 2 tiş 4 tiş. Козулар кайсылар? Мына козу кошкор экен. Мунун пулу канча? 16. 2 тиштер кайсылар? Мына 2 тиш экен. Бунун пулучу? 2 тиш 18 ming so'm дейт. Мына ортодогу кара. Ноларчы? Ulan 20'dan ekan. Эко 20дан. 4 тишпи? 4 тиш кошкорлор 20 ming so'mдон дейт. Мына эми кой тарапка өтүп көрөлү. Мына козу кошкорлор экен бүт бары. Пулдар канча ава?
Bu 11 mindən. 11 bin so'mdan kemi var. Azmazda kichkina kemi bor. Biraz ile kemi var deydi. Aka. Nake soluq qo'yilgan bordi da. Qanchadan bo'ladi atava soluqlar? 7 mingdan 15 mingga deri. 7 mingdan 15 mingga deydi. Soluq qo'ylar 7 mingdan 15 mingga chayin ekan. Mana shu soluqlar bo'z ekan. Mana birinchi turgan bas qancha? 16 ming so'm deydi. Narxacha? 15. Bu 15 ekoteng bo'z bu. 16-15 deydi. Ekoteng bo'z ekan. Bu bo'lsa soluq ekan. 15 ming so'm. Bo'z bu qisir bu.